Yebo, 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 siyabingelela. Nginonke mhlaba. Okhuluma kongiDokotela Mpele. Phase sikumane. Lengikushoko nje mina ngithi wonke umuntu akathandazile impilo yakhe sethi ikhathi ekugcina. Atihlole ukuthi impilo yakhe iyaphila yini noma uyaphila yini noma suyahamba nje seligobhodi. Athi angatihlola nakativa atihlolile hayi kumuntu lohlola. Abantu bayahlola la ngaphandle. Nalabahlola ngamoya, nalabahlola ngedlozi, nalabahlola ngetibuko, kunalabahlola ngemanti, kunalabahlola ngamaketane, ma-chain. So uye la uva ukuthi idloti lakho likuthume khona. Noma kunenasikhathi sekuya kumuntu sokugula. Ngifuna nje ukukhuluma ngalokho. Kunasikhathi sokuthi soya kumuntu sofuqwa ngemuva sothwelwe. Akubhlungu lokho nesitha sakho sesiyakubona ukuthi ngiyakwethwala namuhla. Engeke siyokucedzela. Kubuke lokho empilweni yakho. Nawe umuntu kufana nokuthi uye kudokotela wesilungu. Bodokotela besilungu bakuphasisa ukuthi sibohle sithi check. Nempilo elikhaya ke kanjalo ufuna ubohle uthi check umndeni wakho ukuthi uphilile noma kunjani. So ngiyacela sive sakithi. Sukumani nithi hlole impilo tenu. Kubaleke kakhulu lokho. Kungapheli 6 months ungakatihloli. Ungakendi lokuthite emtimbeni wakho. Kungapheli bo 3 months. 3 months. Hamba uve ukuthi impilo yakho isaqhubeka kahle yini. Utothi na ukhona usahamba. Ngoba sive saNkulunkulu. Kunengi lokwenteka la kulomhlaba. Kungenteka ukuthi uyaphuma la igedeni. Ekhaya lakho uyawa. Awufi uyawa, uyalimala, uyatibutha ukuthi ngiwiswe yini ngoma kude la lokugilini. So kufuna ukuthi lokho sibe bantu lesitfundzisako. Impilo yakho isukumele. Sukumela impilo kusukela namuhla. Umnyaka nyalo uphelile. Kunebantu abahamba uqala umnyaka ngikhani batawubuya nyalo ngaDisemba. Lemuve emakhaya bathi ukuthi kushinjwe kangakho impilo. Bangakhi lese bahambile bona bangekho. Kuyafiwa la ngaphandle. Asiboneni ngalamanye amehlo. Na umuntu utisukumela impilo yakho. Uyoyihlola ukuthi uyaphila yini. Namagama engifuna ukutshela bona. Noma ngabe imali ubona ukuthi imali iseseyincane. Ngisahlanganisa la ngahlanganisa khona. Kunetiwasho letilula lesivama ukuthi veta la kuma social media. Tekuve uncenga lesimo size sihlangana. Lalela mfo. Nawe lobo ngakuthathele tu. Thana nawubona le video le, uhike comment. Nana kule ngifuna ukunitshela kona. Usubscribe lapho. Kunasikhathi lesesiphila kiso. Lesikhathi lesesiphila kiso sidla kudla lokuoil kakhulu. Sidla kudla lokunashukela lomningi. Sidla into letingathi setiya esilungwini kakhulu. Sesiphume esintwini sethu. Sintu sibalekile. Igama lelo. Nasibalekile sintu empilweni yemuntu. Kufuna wathi ukuthi kunenkaka, kunespinach, kunembhidwe nzanga. Ngikhuluma nje ngekudla kakhulu.
kunestambu lokudlala okakudzinga mafutha akudzinga amantongomane kudzinga ini aseke ufune kudla lokuhealth empilweni yakho wathi uthi kunamangozi akunelifruit lelikhona kunama-apple kunabanana kunalo nyalo sikhathi semangozi bantu badla mangozi ekuseni akavuka ekuseni umuntu awudla amangozi lesisu lesi sifuna ukuthi sikhanze kudla la nawudla lo mangoza faka kudla kuqala before ubise mangoza because mangoza nawungena eswini wakhe inyongo sekufuna thina sitothwala inyongo yakho asitilungiseni lapho funa impilo yakho uyivikele impilo yakho impilo ufa kufa kunye uyahamba ngalawo mavi asukumeleni impilo tethu sive sakithi singahlulwa abantu bangaphesheya kolwandle sihluleke kwakha yethu impilo sesithethe itechnology thina sayifaka emcondweni yethu sakhipha isintu sethu emcondweni safaka itechnology so ngiyacela wena lobukela le video wena lo hayikako lapho lo wenda tonke tinto tala ma internet yebo so ngiyacela ngiphazamisa ngiyacela sive sakithi asidleni kudla lokunemaseko lamathathu kabili ke ngeliviki ngoma kathathu kulungile so kudle liphalish udla umbhidwe inzanga ungendele mina uthi uve mina hey ibalekile impilo ngangibona mina ngiyayithanda inkaka ngize nginathe amandayo impilo ngiyazithanda chuchuza kunabo chuchuza nyalo liyana lidu ngenani bomake nigomele niphekele bobaba so kungalifaki licathe eceleni nje sekube ngumbhido kube lihlada la kubuyi lettuce sikhathi sema lettuce nyalo ngala sitolo sebasendele izinto letilula zamani kuba nisebenzise isintu senu ningajaki lokho sina inyama besidla kanye ngakhisimusi nyalo ukutaba ngikhisimusi nje ngidawudla inyama sive sakithi namhla inyama sidla Monday to Monday ngiyafundzisa njengalokho anginawo lamanenge ngiyanibonga nisawulala labanye ngikhanda incenye basaphakela kudla bayodla ngiyanincoma ngithi ngiyacela ngiyanincenga ngiyaninxusa ngiyanikhothama asiphileni ngesintu sethu singasilahli yo thokoza kakhulu amen.